Faso mafaso, wana musutu, MFT, DDX. Sasa nesi sikhosini. Kale manje laphana phela yini serious lapha. Serious ngani? Lapha anti sakhuluma lapha vele. Kanti awujengathi ngijule lo muntu onjengawe mina. Hayi wena iproblem awungazo. Wona vele ungafika ubuze phela ukuthi ufana wabulali ingwenya ngerace. Waza kutshela vele bangazi yonke indawo lapha vele bangazi ufana wabulali ingwenya ngerace. Uyibulala yafi? Wasingafika unaphana sidlula sowimpisi wathi singene lapha kuLimpopo lapha yabuya ingwenya la ngayibona so ibuya so ngabona le ngwenya lokho yakuchaya lokho wena ingwenya la ethe ibuya so ngathi khulu vele so phela ngicela vele nawe ule phone hayi phone isela hayi uyabhala yaphala nga hayi phika wena hayi phone le phone awula hayi iPhone ikhona ngiphethe iPhone strong hapa hapa le khana abantu bonke bantu uzabona wena khuleke ngizokunikeza i3 ezinye uzaqedisa uyabona wena vele akhuluma la bhala vele bhala kakabekwa la strong kakhulu mina hayi lezingacithi hayi vele khulume shwa ngengwenya le wayibulala mina strong vele ungafika kuphela uthi umfana obulala ingwenya la ungahamba lo lengwenya khona khuleka mina vele ngistrong kakhulu hayi wena senzani sakhuluma efonini la hayi yavele hayi phela ngicela phela wakhe strong kakhulu mina sevele Odali